Baahi ba Thabong Welkom ba thefulele maikutlo ka morao hlokala ha ngaka ya bona. Ngaka Ngcobo hlalositswe ne le motho ya neng a ena le lerato le tsotello ho bakudi. Ke ne ke tla ho yena la ke sena tjhelete una nkuka amfa ntho meriana. O doctor ene le motho wa batho. Doctor ene le family doctor ya ka. Ke bohloko. Doctor Ngcobo esa le ngaka ya lelapa la ka. Ke le monyane a le monyane lena. Sepolesa se re setopo sa ngaka se fumanwe setsheng se lahlelwa matlakala ho sona Ribekstad se tlangwe maoto le matsoho mme se boetse se na le maqeba a thunngwa hlong le sefubeng. Ka thuso ya tracker re thotse setopo sa imane Ribekstad and jwale ke kaona re fuputsa nyewe ya tlatlapo ya lapeng and then ho kidnapping le Polao. Lefapha la bophelo le re lefu la Ngaka Ngcobo ke tahlelo e kgolo. Letona la tsa bophelo Freistata mona mme Montshengtshiwo o fitisitse mantswe a hae a kgothatso le kutlwelano bohloko ho family ya Dr Simon Ngcobo ya hlokahetseng sebakeng sa Welkom. Ngaka Ngcobo o bolauwe ka sehloho matsatsi a mabedi pele ho letsatsi la hae la tswalo ha qeta dilemo tse 63.